Ki Paidbah nakaleng ki Jaka ki Tuid Syngkon kemi jong Dr. Ricky Syngkon ban Sngewlem halo ki jingkhat kendit jong nin ke sngi. Mentak sngi nadu dang step ki Paidbah ki Tuid ban lech Sngewlem ni kamet badang sa jong hapok se silong. Ki Paidbah ki melak klem da jauh umat ban Sngeu melung halo kene ki jingkhat sendet no UMP tang hadin asnem belau mi kemat nak silong parliamentary constituency. Kirapan pa bahawa Dr. Ricky Syngkon udai bakren jek hok bat kajing sisya bat uyang maniasat klaim jingre hapok parlimen ru. Kirapan pa bakalong ke baek ban yok ban mi Bujli biang kum Dr. Ricky Syngkon. Udai breu baru belai ubai kuj bom ju le meng handai ubas ngeurit bat ule arit. Kadai ke jingdu ke bakrau ya kejaj breu kum uneu syakri Paidbah. Lak pen pa ki Paidbah. Ya kamet jong udi Dr. Ricky Syngkon on rapat napok sa silong sianong sedari boy keba usak bat on pendep hak alfoi tarik rumpang aja punreu kata la syai ke sngi la ban kedau ba Dr. Ricky Syngkon la klatno nin ke janmet ke khandai tarik rumpang aja punreu hadin bro kempang kensan nah ke jing akai futsal hamolai mauyong Correct? Irreplaceable. Lapan bu ni kaliang kan kayak apa sekarang long kasih ini along arpet ki leaders way do chiefs way day ini but way the president juga di India ju di victims yang kan deadliest killer po partai jadi heart attack ngat ma di patient I feel that this very important kumno ban keep awareness gi brio bakile ng CPR. CPR means cardiopulmonary disease. Kani garong very important na kasi dungi naman bangidi kasi dungi di bedi secret babam do but babam kwai the kalong ka ritus you kadige kajing di secret babam do babam kwai and explain yang pertama he is one of the best, we have chosen him the best and no one will replace him. Ani di buru biasa ya ke hokken ya ke jing sisam pada do parlimen do sisin bahkan barki bar khoi kisngap teh dia ke bidan ke ta buru batre hok baminat ruble mah la ndar het ken we pat buru ban mi kom mi barki mah nem yo hera kom ne buru ke jing do ke krawi ke ri ke chat ban re bar khoi ade badet do ke kra mah Sngewlem ya ke jing do ke bakrau ya nga simet untuk yiki be itu bi tau ba yang rei kham tam ya ka jaj bandri ku jongi ngim kham yi kum kini kinong yalam aga jaj bandri ku jongi pat kalong sya ka jingdo bakrau namar ilong u sakri Paidbah jing i ku jonga ka barit kata yang don bon ong sipangi Dr. Ricky Syngkon Desember ki issues ke be isim i ki long ki issue ki ba kerjait menteri ko don kam sya ya kitu ki issues ki ba i le i pe parlimen ti kadi kata ka jing ye i aga jing i berit ka jonga bless